mi puite zalen lo naram khovel ram makber nia an soichin North Korea khovel mi de ngai ven em mai achan chin po shet kim thei manglo chu mi tam takin Google an search thina North Korea chalai te nge ina Google an search na sat ber te an chan na kan in ho do na ni The sunburst flowers calling on holidays overdue, but North Korea chalai ten an chan na hi kan en ma in aram chan chin hi han soi zwai la khovela ram makber le in la sang ber mai North Korea a hian mishing nun hi a zelen lo hle a ram in thup tak mai ani awang hian an ram chan chin kim chang hriat tur po hi awang hle rules atam ma sa kho zalen na freedom of religion chu om te ma se sa khwa nei anga om haule in khom te phalani lawa sa kho zalen na po om lo ani chu Bible kol phalani lawa Bible kol chu prison camp a tan the ani an prison camp she om tak chan chen hi nakina kanon soi zelang an biak le an choi moi thei om chun chu an supreme leader Kim Jong Un chia hi ani an leader te hi an lalin mi puite po in pathian enin an ena kotlera leader te thalak tar tam hle a hetia an thalak tar te hi thla an lak sak don ani po in kim takin an la tur ani a kat engma a om tur ani lo dan zom tur maksak tak atam hle a entirnan an leader te thalak te hi an chan chin buwa tam em a achan chu mi puite hi an ram tang chan chin an hriat vakarem velawa an leader te chan chin le an lem chuat na atam pha hle hetia chan chin buwa an leader te thalak te hi an mai zona an kuta khoi phalani lawa ti chuar phalani heklo internet po kenin phone le computer nei to phot chon kan mang thei ang hi ani velawa mi bik te che in internet man theina an nei chungte chu North Korean political leader te an chung te military cyber welfare department te an ni aramdang mi North Korea hanjin te po in dan hi an zom vek turani a an bo chepalani chuan man thei thawan ni man bu an nga to a entirnan November kha US ami student ani a kumsang ni som paruk kumto December ni som ni pakwa khan North Korea a anjina a thlenna hotela thu chua intar apo thla ka wangin North Korea a chua san don ni Pyongyang International Airport a manani a sheom taka labor kema kumsom panga tang torati ani atana tangare lo teya March kumsang ni som paruka neurological injury wangin koma ina oma North Korea hiana chanchin hi akum le June tha an puang ve chia hemi tha tho hian chwa le ani a US a thlengma se har chuak mi alawin reilo teya athi ani North Korea hian mani du dan thlap hairstyle nei thei ani lo le zela sarkari na phal hairstyle somni pariat chia oma me chetan som pariat le mi patan som hairstyle thenga an control chu nuna chep le ti hriatani vote thak lo hi phalani lawa ma se thil thalamani lem lo mi pakhat chia an vote thei thung in ring thiam mayem tunge chu chu tuna an leader Kim Jong Un pu Kim Il Sung hi North Korea muchuak tu ti mai North Korea supreme leader masaber kumsan kha jakwa somli pariata North le South Korea anin thena North leader ni masaber ni pokania athi ni hi anram tan chuan an lungai na ni le an sun na ni ani a tu mai in nui mel an pu theilo nui le lim mel pu anom chuan man thei ani a tong rin po phalani lawa danan po chia ani chuan prison camp a khung mak thei ani athi ni July ni riat mai ni lawin apia ni August ni som panga po hi an ramdan chuan ni poimu ani an rama hian an leader telim a omnual boka an leader telim bula hian chewing gum thial le thoveng taka umphal ani lo bok North Korea ami tu po hian dan bo chhia se ama mai ni lawin an chung kwa in shemania no pangte thlengin prison camp a da ani baka rampon mi te piak don po in sarkar phalna andil photangaya kumsang ni pasari po khan sarkar phalna lalawa rampon bia mi pakhat chuka lumani hetiang dan mak tak hi tam taka oma soivek se na nilo kan soingun em dan bo chiate an tan na thin an labor camp lar tak hi han soi jan do dila
an labor game chunga hian thalak phalani lo awangin a chung thalak chu awang hle a ma che bawra ka sang taka changalak thalak ero mu tur om thung heta anin shem dan te hi arap thlak em ema nasat takin na an thoka lungte an puwa tuma taksa thale ma man theilo darkar som pali atanga darkar som parukni tin an thoka an thi thak thlenga thokpo an tam hle ril tram wanga thi an tam ema inti du da na anasat ang ho in medical aid le sanitation a chle thung he prison ke ma lotang to chuak to depo ril rubuai ta an nualani a then phei chuan sazu te manin anung chungin an eya anaro amo an chhumani chuan guard te nari man shedona an man pal lo chuan na sataka soisakan ni don wangani he prison game rap thak taka omdu lo tan chuan an dan maksak tak tak te hi an zom maya ngai si ilo ngai tua mai thaya a hri om viawani chuan tingi an ram hi an chhuwa san mai lo ti hi an ram chhuwa san hi phal lawani chhuwa tum te chu hel anga ngai an ni a China ne na nin rina apo hian tlan chhuwa tum tam tak man an ni to a then chu ka hlum hialan ni North Korea ram chanchin hi soitur tam tak oma se du tok phut maila an ram chanchin le an mani chanchin shim shim po hi khovel mi te hian an shecha ka Google a North Korea chungchang zo na an zo tam ber ber te North Korea thalai te ngein an chan na kan en don ani khoya nge North Korea chu a om North Korea chu Asia oma Northeast Asia velama China nen an in ria alulama Russia nen adinglama Japan nen an in ri ve thung North Korea hi engtikadin nge North Korea hi September ni kwa kumsang kha jakwa somli pariata Kim Il Sung Kim Jong Un pu le Soviet Union te dinani North Korea le South Korea hi aram in ang ani em North le South Korea hi khomwal khatania jong in ang an mangboka ma se ram shan dai pani ani an in then shan na hi kumsom sari la ya liam to a chuwang chuan jong in ang po mang ma se ram in ang lo takani chuwang chuan ram shan dai ani ti in ka soyange North Korea hian freedom of speech du soi theina tura zalen na a omem Korean ram ro real dan le Kim Jong Un le achung de chanchin hi tu ma soi phalani lo an chanchin thalo lam i soi phei chuan mi pui mu ati hlumini lo chuan labor ke ma da iniang North Korea internet a omem omlo internet omin mi zong zong in mang thei se chuan rampon chanchin te an hre theyanga chu chu sarkar hian a phal lo shim shim chuwang chuan internet kan mang ve theilo North Korea hian constitution ramdan pa ngai tak in kai shwaina an neem o nei ve e ma se constitution chu Kim Jong Un chung kwa thlop na tur hlir ani mai ramdanga chuan constitution chu mi puite ham thatna ta na siamani thina ma se North Korea chuan sarkar kalphung mi puiten an za na na siamani North Korea election in thanaum ve em o omve e ma se candidate sang sang an oma an thlan thei angkha ani velawa candidate pakhat che a oma chu candidate chu idu le du lawa I vote thei thung ma se du lo ti vote chu har khop mai sarkar en thlak reng na noya chuan engtin nge North Korea hian chanchin thar deuh le mi pui fa na tur thu te an puana anin shildar ve thin TV le newspaper an mangchin ma se mi puite hian an ngai ven lem lo skula textbooka te thupoi mo chu an ziak tel thin North Korean te hian TV an enbe thinem o enbe thine channel li a oma ma se heng channel li zong zong a hian za asom kwa vel chu mi pui fa na le fui na thu vekani North Korean te hi engtika mo an la zale na ngem o an la zalen karing ma se zalen tirwat kan du chuan I chan pui kan ngai kan chan chin te thedar la media soibok la engtika mo chuan North Korea chu kan la thak dang lam mai thei ani